Mu mupira w'amaguru hari amarushanwa akomeye kurusha ayandi ku isi yose, ariko rimwe muri ayo ni iryo riri hejuru y'ayandi, igikombe cy'isi aricyo twese dukunze, aricyo isi yose hanze amaso muri mwaka wa 2026. Iri ni irushanwa rihuza ibihugu byo ku migabane yose, rigakinwa buri myaka 4, rikagaragaza igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru ku isi. Ariko se irushanwa ryaturutse? Ese ninde wagize igitekerezo cyo kurishinga? Ese ryatangiye riti? Uyu munsi tugiye kureba amateka yose yaryo kuva ku ntangiriro kugeza rigeze aho rigeze ubu. Nizere ko tugiye kubona muri video kuva itangiye kugeza isoje. Uraza kumenya neza inkomoko y'iki gikombe cy'isi. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbere yo kugera ku gikombe cy'isi tugomba gusobanukirwa neza inkomoko y'umupira w'amaguru. Ubundi umupira w'amaguru wa kijyambere watangiriye mu Bwongereza mu kinyejana cya 19. Amashuri na za kaminuza nizo zatangiye gushyiraho amategeko asobanutse y'umupira. Mu 1963 hashyizweho The Football Association mu Bwongereza, ari nayo yatangiye gushyiraho amategeko y'umupira w'amaguru agezweho. Uko umupira wakomezaga gukura wakwirakwiye mu Burayi no ku isi hose. Ariko ikibazo nta marushanwa mpuzamahanga ahuriweho n'ibihugu yose yari ahari. Icyo gihe mu 1904 niho hashyizweho FIFA, icyo bita Fédération Internationale de Football Association (IPAR), ugaho ni mu Bufaransa. Iyi FIFA yari igamije guhuza federasiyo z'umupira w'amaguru ku isi. Aha niho umuyobozi w'icyo gihe bitaga Gilles Rimet niwe wazanye igitekerezo gikomeye. We mu magambo yari ivugiye ati, tugomba gukora irushanwa rihuza ibihugu byose, rigaragaza igihugu cya mbere ku isi mu mupira. Icyo gitekerezo cye cyaje kuba igikombe cy'isi. Ariho we yatanze icyo gitekerezo Gilles Rimet avuga ati, iki gikombe cy'isi tugomba gufata amakipe yose y'ibihugu akazahura, ubundi tukareba igihugu kirusha ikindi ku isi hose. Ubwo nibwo igitekerezo cy'igikombe cy'isi cyaje. Igikombe cy'isi cya mbere cyabaye mu 1930 muri Uruguay. Impamvu cyahereye muri Uruguay nuko Uruguay yari imaze gutsinda imikino ya Olympique nyinshi, ndetse ikindi Uruguay yari ishaka kugaragaza ko ifite ubushobozi bwo kwakira irushanwa rikomeye. Muri icyo gikombe ibihugu 13 gusa nibyo byitabiriye ku ikubitiro. 7 byari byo muri Amerika y'Amajyepfo, naho 4 byari byo muri Amerika y'Amajyaruguru, naho 2 ari byo mu Burayi. Uruguay niyo yegukanye igikombe cya mbere nyuma yo gutsinda Argentine ibitego 4-2 ku mukino wa nyuma. Nyuma yo mu 1930 irushanwa ryakomeje gukura buhoro buhoro, ariko ryabaye n'imbogamizi nyinshi, aho intambara ya kabiri y'isi yabaye guhera mu 1939 kugeza mu 1949 yatumye rihagarara, aho ibihugu byari bikiri bike byitabira. Nyuma y'intambara FIFA yakomeje kuriteza imbere, aho mu 1950 Brazil yakiriye icy'isi bwa mbere nyuma y'intambara. Mu myaka yakurikiyeho igikombe cy'isi cyatangiye kuba kinini cyane kiraguka, bigera mu 1954 aho West Germany itsinze Hungary mu mukino w'ibihe byiza, naho mu 1970 Brazil ya Pele ibikipe ya mbere yegukana ibikombe 3 by'isi, naho mu 1998 France yongeramo amakipe 32. Mu 2010 Afurika nayo yakiriye igikombe cy'isi, ubwo ni muri South Africa. FIFA World Cup yabaye irushanwa rikurikirwa n'abantu miliyari ku isi. Kugeza ubu rikina buri myaka 4. Iri rushanwa ryitabirwa n'amakipe 32 kandi ubu ngubu amaze kuba amakipe 48. Irushanwa ryahinduye ubuzima bw'umupira ku isi. Abakinnyi nka Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bose barigaragajeho amateka akomeye. Igikombe cy'isi cya FIFA ntabwo ari amarushanwa gusa. Aya ni amateka, ni ishema ry'ibihugu, ni inzozi z'abakinnyi miliyoni ku isi. Igikombe cyatangiye ari igitekerezo cya Gilles Rimet, ubu kikaba ari kimwe mu bintu bikomeye cyane mu mateka ya siporo yo ku isi. Niba wifuza izindi documentaire nk'izi, kanda like, subscribe kandi utange igitekerezo cyawe ku gikombe cy'isi ukunda cyane. Naho mu bindi biganiro by'ubutaha.